Bukurumzari adon engbirabase impact news ning e rajnong thongbam manu huna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam mutaran mokchari how khiba more than 1 month tham helakpa sida ngasi phobagi oina khwaidagi positive oiba ketang nungaya pheba paw haiba taragadi ngasi JCILPS ka state government ga unaraga sana khiba ahan ba tangka ke first round of talks to koi fruitful ore mahiyale habi wapam lai maruina अकोगी लाइखिद्रबा सापम रॉबिन हुड की असी भागचांग सी लौरगा लालिब नुमिनी हुमिसी मनुक लौरगा अकोगी अरोइबा मथौ मंगम सी अकोगी स्टेट लेवल दा कोई स्टेट की थाक ता तौबगी अयाबा गवर्नमेंट की साइटिक पेरक प्लेखरे अदुबु इमुंग मनुंग की मियोसिंग वारी सानरगा तसिंगना करम मतम लौगदगी हाइबगी वाफम दुदी लाइखाइ तानखिनी हाइब वाफम लेरि अदुगा अकोगी खोंजंग चे संगसन मतम दा फाजिन खिबा महैरोय मैम कंडीशन यावदना हयेंगदगी थादोकपा होरगनी यारी मखा हेंगलोय थादोकना होनगनी तो ngam तारगसु लालिब नुमित खरनि सेदा लोइना थादरोन हेबगी थाजो पिरकले प्लस JCILPS ना डिमांड तौदुन लाखिबा हंदक तनतन ममांगी चहिदसु दुम डिमांड तौखिबा कोगी पॉइंट मंगा सु अनोब सेमिबा कोगी बिल असिदा यारिंगे हाबना होनगी हाइबगी थाजब पिरकपा ममांगसु पिखिब लेरे अदु ngasi hakthengna JCILPS की मियोय तरा मरीना वारी सानबा सिदा फोंदोखिब लेरे हाइरिबो ओरगलिबा फिबा मयाम सिदा मरोइना नुंगनांगबा अमना ngasi gi unaba मिफम असिदा ड्राफ्टिंग कमिटी ना था सिगी मरीदा अगस्त की तारीख मरीदा ड्राफ्टिंग कमिटी ना बिल अमा ड्राफ्ट बिल अमा सेमे अदुगा ड्राफ्ट बिल से गवर्नमेंट सबमिट तौरे हदना चीफ मिनिस्टर फोंदो खिबलेरे अदु हारिबा ड्राफ्ट बिल से की कॉपी अमा अखोगी ngasi उनखिबा मेफम से JCILPS की मेंबर सिंग द शेयर तौरक्ता बसिमक JCILPS की मेंबर सिंग ना अंगकपा मदी फोंदोक लेखरे हारिबा सिचुएशन मयाम से यंगरगा इमीडिएट फ्यूचर द करी और याबगे लालिबा तारीख तरानी थोई दसु अनिरुक सबोइना अखोई वारी सानबगी मोंगसु लेबगी कंडीशन अमा लाई मतंग साइसिदा ngasi हाइरिबा सिचुएशन मयाम से उरुरगा लाकतब नुमित खरनि सिदा करी और पयाबगी हाइबी मतंग द खरने नुगी दंग ngasi इम्पैक्ट न्यूज के स्टूडियो द लेंगसन दर लेबिरबसी joining us tonight on manung hutna naharol ki thawdang gi editor khoirom loya lakpani oja loya lakpu taram nokchari welcome to the show appreciate your joining also joining us social activist Dr. L Pardesini oja Pardesi bisu taram nokchari welcome to the show appreciate your joining too ado ja ahan bu question si oja loya de dum hojara ge oja hojik nungai ba paw hai tare haukiba thamu si khoi awa ba paw adani mayam na tawnar mi se adu ngasi di kitang positive oi ba positive note ta wari sabalo sandana JCILPS na tawriba demand mayam ji mon demand khara di oi thoku ya ba mong da thajo pire adu bu wait and watch yengine ga men ge course of action se laiba no mir khara se da karam torpage ha ba si yengine adu matung na wari sana ba sana da basu decide tawni ha ba wafam lai oja ye kari mon lebi handaki ohong mama lai sina तसेंग ना वारो सिंदो कोई मियाम ना पामलिबा ILPS की बिल से पुथोक्तना लो म से मंगम ने खनबी बकरी खनबी हो जा होय होजी गवर्नमेंट ने इनिशिएट तौरगा JCILPS की मोय तरा मनि छाब टीम म डेलीगेट हमा असिन दिन पुंग अहुम दगी होना चीफ मिनिस्टर मदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना लीड तौबा गवर्नमेंट को वरी साना करे आई पॉजिटिव ओइगने हाबगी थाजबा अखोदे लै थामरुम सुमना थामदगी हेलबने मणिपुर की मियाम जी तंगदु लेतादबा अमद लेरबने अदुबु ख्वाइदिंगैदि हौजिक मणिपुर गवर्नमेंट का JCILPS को वरी सानरिसी अखोगी छात्र सिरअबा अदगी महिरोय मैम अशोफन नंगाबा अदुगा ngसागी तोंगान तोंगान बा यूथ मयाम मा अशोफन नंगदना असगी डिसफिगर ओइराबा से अखोगी सामुम ननाव कोबा ama mamita tiar gas na pan biting mami se pura dimesh tore ye thong mami se manipur su uraroi habgi keno dumalere ado magi mami si layeng na ngi dum ta gwati gi natale ada hayeng gi mathang hangchi se purane na asi je manipur gi miam humda mangonda mating pangi magi popa mapa ju leitre mama ju mentally retarded oiraba mama ni machin mo pani khang lei jabi da machi du ju mayung pa thokra matum de lebi da ngasagi JCILPS की मागी ngasi medical health team kano ga help team dune helpline की team na acho mating pangi adu acho mating pangi ju manipur gi miam na magumba ma sok ki baya di thona lebni haibi wakal ود ngasi ji manipur gi miam changdra ma aroi bi thakta ngasi mating pangi hariba adu aina thamjani point di asuk kuireba matam si manipur government ke dau lege JCILPS na taliba demand manga hapchal bu haibi che mamang de assembly anirak phangbre hariba madu jo special session kari gi demukta manipur miam gi kholau issue aso open mayam thola kan de special session do 2 times ko rineba matam ju da
जेसी ILPS अमदे मणिपुर की मियामना तालिब डिमांड अदुगा ngasi मखोइन पीरिब पॉइंट मंगा दो हापचलगा फमिनरगा लोइसनबा याबा पोतु ngasi di हापगे हाइदना करिगिनो त मणिपुर की चीफ मिनिस्टर हाइरिनो मसीने बो क्वेश्चन ते मणिपुर की मियाम जी ngasi ममल जामना थवाइ म्याम मांग बहरबनी अदि पुंसी चुपगी सोइनाइबा म्याम योरबनी सिगम याद्र मतम द मणिपुर गवर्नमेंट हापगे हाइबि वाखन जिनति नहान मखैदि मणिपुर द इनर लाइन पार्ट सिस्टम चनहनबगी वाखलों जी पामदे अदुगा लेजुलेटी दुने उलिबा स्टेट गवर्नमेंट जी हौजी स्टेट गवर्नमेंट लौरिबा स्टेप सिदि मणिपुर की मियाम ने याद्रे अखोजी ngasi सिदेगेन मखा चथरप तारगदे अखोई प्रेसिडेंट रूल लाकपरा नत्रग अतोप एंगल उमदा अखोइने लेरिबा अखोइने पालिबा सरकार अखोइने चीफ मिनिस्टर ओइरिसे ओइबे फंगरोय अदुना तंगाइ फतन यादब यारक्त्रे आइबि वकलोंदा यारक्प मालेबा मसिने मणिपुर मियाम द फिल तौरती एनीवे वरी सारे पॉजिटिव एंगल द लाए वरी सारबनिना वारोइसिन अमन लाने वारोइसिन अमन लापदुदा ngasi ड्राफ्टिंग कमिटी ना ड्राफ्ट तौरग मणिपुर गवर्नमेंट द रिकमेंड तौरिबा पॉइंट सिंग दो जेसी ILP की मेंबर तरा मरी दो पुथोगा ड्राफ्टिंग कमिटी ना ड्राफ्ट तौरिबा रिकमेंड तौरिसि सिबाउने मसिदे नोइ क्याम यानिंगी यानिंगदे हाइबदगी वाफमदो मदुदे लामगदि हौजी गवर्नमेंट जे हेन ट्रांसपेरेंट लेबा गवर्नमेंट ने मियाम की इंटरेस्ट थबक तो गवर्नमेंट ने हाइगदौनेबा अदुबु हाइगिद्रे जेसी ILPS मणिपुर मियाम की अयाबा अवाबा मियाम दु येंगाकांदा खितंग पुनिंग दो तपथर कांदा पेंदब फनाम लेरगसु ड्राफ्टिंग कमिटी ने ड्राफ्ट तौरिबा चेदु उहलती हैबगी थमोइद पेंदब लेरगसु असावदि फुंदोक्ते मखाताना स्टेप मचा संगठन गनी हैबगी वाफम लई अदु मसिदा ख्वाइदगी हारिबदि जेसी ILP नसु ILPS नसु ममांग थमखरे याम ट्रांसपेरेंट होगनी मणिपुर मियाम की अयाबा चाब्रंग हन लौर मतुंगदा अकोई अया यानबम पुरकनी हैबगी वाफम लई अदु गवर्नमेंट तौरिबा टैक्टिस सिददी करीगुंबा खरदी बिहाइंड द स्क्रीन लेने ना आई समय खल ओके बिहाइंड द स्क्रीन बिहाइंड द सीन खरदी लेनी हैबी वफम लेरी अदुबो हौजिक फावगी ओइबा खोंजंग सिदा जेसी ILPS दी यामना ट्रांसपेरेंट ओइना मियाम दा वफम खुदिमक जेसी ILPS ना पामिसे केनो गमिना पामिसे केनो जेसी ILPS की मथंग ये खोंथांग करी ओइगदो हैबसि फावबा पब्लिक कन्वेंशन तोरगा पब्लिक तगी मोट कलोरगा मखा ताबा स्टेप लोरगा गवर्नमेंट दगा कोई मेमोरेंडम पिसनबा इवन मेमोरेंडम गरांग थाजन खिबा मेमोरेंडम फावबा कोई वेबसाइट ता थागलगा लेबांग मियाम दा पहानबा गवर्नमेंट दा पिसनबा सुमाय तौदना याम ट्रांसपेरेंट ओइबा मोंग दा दवी मसिक एग्जांपल से गवर्नमेंट सु कोई की जेसी ILPS तगी खरा लौजब तारगदी मतौ तम तारगदी ट्रांसपेरेंसी में पुरक्तना मियाम ने हेना गवर्नमेंट जे थाजा म प्रोतो माली थाजा दबा लेबदन मर मोइदना गवर्नमेंट हंजन थेंखांग के आरक जेसी ILPS दा बातोन तौदना उनसे है मतम दा जेसी ILPS न उदना लाकपने अदुबु लेबांग मियाम के अवाब से खरा मखै उजान ताकि खिबता कोई येंगरगा वारी सानाबगी फिरेप से लौदना होजिक वारी सानारे पॉजिटिव नोटा खरा अफब खरा थोलक ले अदुबु ड्राफ्टिंग बिल कोई ड्राफ्टिंग कमिटी ने सेम खिबा बिल दो ngasi उनरगा ताथोक तासिन तौरदबगी वफम दुमदि पेंदब ले अदुबु तारिख 23 दा पॉसिबल अमु हना उनरगा वारी साबै चांस लैदोरी हंदकी तारिख 23 सिददी कोई जेसी ILPS ना ओजागी साइटगी करी तौछलगा हादि अथुब मत कोई तारीख 23 की डेडलाइन से पीगबनी तारीख 23 की मनुंग दा कोई असेंबली हांगा तो है दुरी खुजिकी ओइनदी पॉसिबिलिटी से खितंग वांग मत चखिबा माली करी हैबि निंगोजा करी तौबु है बिजिक तारीख 12 थोय सिंगसी तारीख 13 अदु औजालोयाना जो हाय रे मदुदी तौगे हारगदी सरकार सिना हाना तौबे यार करीगिनो तौद्रिसे हुजिक असो अपन असियाना याव कान तौरइसिदा करीगिनो सेम पॉइंट बिहाइंड द स्क्रीन है बसिको अदो मदुगी लोंदा दो फजद्रगना कनाना थिंगी नो मोइदा सिगी कनो सि याना दिबा हाना पास तौद्रिसे कनाइ प्रेशर न नो हाबि क्वेश्चन अम लाइ मदु बिहाइंड द स्क्रीन मनु थांगेरा आई मोतदी there is some pressure to the government of Manipur also that it cannot be done like that adubu situation ji moina ada tamuraga delhi di am chanarena tamuraga es adu di matam khagi oina tension na bang tang agreement poro haibugum bom haibet mal so aduna Manipur gi miyam na fagani haibado थाम चंबे याबा होंदे चही चंबे याव चही मंगा चंबे याव अदुम खंगदना लेरबा पोने द याम अपंग बसु नते सरकार को व्हाई क्वेश्चन दी व्हाई करी के दम हाना तो थोक्त्रि नो हाइबी क्वेश्चन हम लाय सो अदुना सि याम चाव पॉइंट हमनी सिद ला याम लोइ पॉइंट लागनी अनो जे नुमिनिनी सिद मोने केदर का इज नथिंग ग्रेट तौरा सु अदुगा तौक्तबि चांसु दुम लै
ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯥꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯄꯪꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯂꯣꯡ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯣꯝꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯣꯠꯈꯤꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯁꯨꯝ ꯁꯣ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯅꯔ ꯐꯨꯅꯔꯒ ꯃꯃꯤꯠ ꯀꯥꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯥꯊꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯔꯤꯛ 23ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯑꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯇꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ everything should be transparent because it's nothing great ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯃꯥꯡꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯣꯡꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯎꯅꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯗꯨ positively there may be some instruction or some suggestion that matam kharagi oiba akoi phadanaba honaro sidai henjangadi pharak taani haibugumba akosu exactly di khangde mana ka doctor ne adu challuraga chimni se challuga chukcha tawnaraga within few days or few hours thaklona kauraga clause jesi haraga agreement ni ga tori sa masi ai motadi kitang reserve खितंग रिजर्व तौर थमनिंग है अदुबो हौजिकु ओरिबा ngasiगी अहोमसि ओरगदि यामना नुंगाइबा अमदि फावि अदुबो नुंगाइबसिदा खुजे कैरिड अवे तौ हाइदि मदुदा चेंथबगी महुता गवर्नमेंट ना तौरैबसि याम खनगदा खनथब अम मथौ ताइ हाबगी वाफम ओइदोरिबनि ओजा करि हाबिनि ओइ आइ ngसाइगी तामोनु सुपन बिकरे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर से यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ ने कौरे मा हे कौखिबगा असगी अनुको चेंजम मणिपुर लाए नांगी तौरमदब मयाम तौरे हरिबो अदगी प्राइम मिनिस्टर उनरुरे अदगी होम मिनिस्टर उनरे ला मतुंगदा असगी केनोसिदा JCILPS को वरी छाना बि वफम लाए असगी नहान मखै दिके दोले के ai ngasai mamang du hai jere ko hoi center ne intercept torokanda intervene torokanda center ne intervene torokanda state ki law and order si control to bangamdre any institutional educational institution khudum loina fail oire laibak lengak sashan ji state government state laitri hai bagi ko intervention ma torokadagi mami su rokanda woirak pa step amni na idi lowe ba nahan makai tawdana hoji state government na mathang step lawrisi adune ba aduna chief minister na delhi dagi hal matungda mana hoji hairisi JCILPS na demand tawriba duka manipur mai hong saiba robin hood ki ngasai leigidaba atopa sopan mayam sigi wafam je loina thambakanda NSN IM gi peace accord ki matang duina phongdu em aduna taidi ngasai gi machine taidi mu government sigi yamna transparency leitaba adun athuk khara tauba manba mong am leibisina masidai sidai di JCILPS wakan yam khanani JCILPS ta yauriba ngasagi leader sing member sing laibak miyam sakhangba mi ngaktani achumba da tawla pa miyam gi dum ka tholak pa dum leader ngaktani handki matang si laibak miyam gi oiba wafamnina amuke henna khanara kanda kari gi damakta drafting committee na draft toroga thajan gi recommend to kiba state kanwada manipur assembly the bill wina puthokadoriba lebak miyam na wathok oiraba adugumba bill du kari gi damakta JCILPS ki member taramari da ngasi wari sana ulaktri bi hoi chineba aduna tang tara ni thoida amuhan unadoi sida afaba result propose janu manipur punamak ware miyam punam kangkhong chaire manipur miyam ji mai thak phamaga samana lerbani aduna punam si afaba lambi um da lakbo isno na ismail punam si afaba lambi da lakbo isno haibagi mayam na apam badal lenari adu cherak sida koi naga peace accord tha sigi ahumda sain tona kibsana maram hoidana manipur da anu makhal gi koi irang ama lakada habgi akiba amadi lenari aduga mayam na sung hox oina aranba pawena sandongna pa mayam su lere masina maram hoidana aranba pawsina achumba pawdagi hena yaman khidana
misunderstanding amaga wakhal lana khanabgi phim yorokadra maduna oina irang thulokadra habgi awabasu leri aduga handak chief minister na Delhi da jab matamda prime minister amadi home minister Rajnath Singh unabu matamda ILPS ki matang da wari saramdraga koigi Naga Peace Accord ki matang da oina wari saramaga halakpasida lebang miyam su pena khidab lei madugi matang da break matung da wari sanajagi break ta yam thonjara ke impact news me mekta lebi Welcome back. Adon engbir base manu hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthangbam. Manu hunada makha chatra poina mathangi question asi oja pradeshi da lakchagi oja handak chief minister Okram Ibope Singh Delhi da chatna prime minister amadi home minister Rajnath Singh unadana wari sanaru re adu wari sanabu matamda maru oina phongdo mise Naga Peace Accord ki matang sida leb akugi lamdam sida koi integrity se kaira dra have aki buduna oina mang tharag madugi question do oina put up tormo matam se kogi lebang miyam chane warauna ba ILPS ke suk chaw bi ho thama si khoi manipur je mai da chak tra le basi masi manam da wari saramdraga madugi matang da wari sanaram hai adubu oja loyana break man tak pi khibada madugi unaba chapatu da haidok taba taraga su behind the screen wari khradi torngani maramadroni hek halakpaga kogi constable taruk koi suspend tau khibi wafam ga leri ba kari habi no ja koi Naga Peace Accord ki wari samatam da ILPS ki wari se adum saramba yan khan bi bra 야부기디 뭐 이캉디 캉나라버니다. 마야마는 소음디 상이. 뭐로 헛라인 레네 각들 로이 와리 사나모 각들이 프라이머리 셀스 미니스터. 잣라가 두기담보다 떠오르니 가이시 마시주 얌나 뭐기 दरकार हो पोट हम और माले दिल्ली का पाएगा सामने उसे बात something maybe different but all the time मैं हम कमी कहता हूँ ना मियाम सी तान ताना दना मुहोई ना खनबो वाखन मुहोई ना तोबा मैम से खन खंगन दर मुहोई की प्रोग्राम पॉलिसी तो चथे हे हो बदे होना इंटीग्रिटी यंग बियो कोई की करी मोरे दगे हनो कोई की लम्बो रंबो कनो तो करी कबो बेली का अंडमान नेगोशिएशन की इंटीग्रिटी काय बनत्रो सी नेहरू Prime Minister ni na pikro Manipur se laage agreement tong na gen. Akoi de hana de mache phakre na. Now the question is India ki constitution de yauri madu di state ki boundaries can be divided, can be added, can be distributed. I the parliament ki makhutale. Aduna adubani ki matam na tra integrity ki khoi assembly ka mai tha ge do sin modi matam ni maming gena be wani bjp ngak tani congress bjp ki wanate the question is kari ki damak tano miyam da tension na piri be se kari gino am clear with this kari gino ai di akhoi leiri ba mayam asi loina ba tension sagala thamme aina hajening badi miyam da appeal ni mase sarkar ge moi topam tokjarani reason si the lady ba neighboring people mayam sigi khanna ne na ga tongan ba akhoi gi ba akhoi gi kana ka da solution am pura kadam ni we cannot wait and watch the decision of the government sima kak am na moru be point now this is the time it's not question of adu organization adu ga accord tongagi wa sunan natebida the people of this land this area mayam si loina bak khanan ne naraga karina fani boundary na kanana oini karina oini kana chakani haibase we should not depend akoi india government depend toidabani anybody to depend on we the people should decide karai da kanagi boundary oini kanana karai legene se khoi nungsi na leibasina khoi future ni Masiam luba masiam chumba point namani masida khoi start to chumani natragadi accord phakord me kari gi chahi ta tukang doino chumnagi kano ma sign to matam da why 10 years 16 years so this is very I said masi kai su kanada ba pon ngak tani okay mi gi ten sagana ba mi me khanhan na ba okay so that they can rule aduna we should destroy this kano namdhanan thamba rule to we divide and the rule say masigi opposite the people should unite automatically not with the agreement not with the permission of any government or anybody akhoi mayam se punchan laga unnadana amma chatna unnadana kamai to si khanaraga
people go be solution puragadi future se phajana khoi nungai legini that is the only solution okay kogi akoi miyam se amaga people to people contact onaraga wari sanaraga koi isa gi chaba akoi warishan mo propodana nungsi channel leibina ama to warishan oigani tungboina sakada bo oigani habi wapum ni adubo akoi divide and rule ki policy si british ki matam toromi adubo akoi bjp ga me lakpadai di nd ga me lakpadai di divide and rule की पॉलिसी से तौररोय हंदक ती पुंजल अनि नागा में हमसे पुंजल के नोआने लेने हैवी वाफम सी नरेंद्र मोदी ना कोई हंदक की अगस्त के तारीख होंगे स्पीच था एकॉर्ड साइन तो मतम नंगा की वाफम हाइपे दुम पली डिवाइड एंड रूल से तौररोय नो मोर ब्रिटिश ने तोरंबा अदुम कोई चनबी से लेरोय हैरी अदुबो एकॉर्ड साइन तौनरबा मतुंगदा अकोई मणिपुर की मफम खरदा डिस्ट्रिक्ट खरदा ngasi maksu कोई उखुल डिस्ट्रिक्ट ता कोई थैंक्स गिविंग सेरेमनी के पांथोक्तना almost me listing manga gi mathakta tin dan almost tarabu hari to koi thaja dan manga ha je hajar ke maximum manga gi mathakta mayam se pundana rally chatna nsm gi nsn im gi firan ga haidana anthem sakna yam harau ta yam phongdo kre sumaina accord sign tawnar pase masina takpadi ozana budi takpire koi amaga people to people wari sanaraga nungsi jana leibina gi wapum se maru oi hanse tum mayam se adu pamna basu yam jawri adu handaki naga accord sign tawna base da manipur gi मयाम मरक्सिदा कोई डिवीजन की वाफम हम हेक लाखबगुम तौरी अदुग मरोइना साइन तौनग्र मतुंगदा कोई मेमोरेंडम हम कोई नागा पीपल सिंग पिशन बु मतम मेमोरेंडम सी कोई पॉइंट 33 यावी 33.6 मनुंगदा अहान पॉइंट है आर्टिकल 371 ए की मखादा कोई नागा तारी मफम सिंग सी ऑपरेट तोबी मोंग एडमिनिस्ट्रेट तोबी मोंग दा हाइरी आर्टिकल 371 से कोई नागालैंड के दमक पीब स्पेशल प्रोविजन ने अदु तारगदि नागा ता मफम सिंग दसु मसु स्पेशल क तारगदि कोई इंटीग्रिटी काइदि हैबा तारगसु मसी यादोरी बजा मसी चना तारगदि कमाय तक दोरी आई वखंडा आर्टिकल 371 की वाफम दुदि मोगी प्रपोजल ने एनएसएन आईएम की अदुगा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदि प्राइम मिनिस्टर न कोरग वरी साना की बिदा हाइरे इसिते हौजिक तौरिबा नागा पीस एकॉर्ड से मशीना मरमरगंद मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहलो मणिपुर की ngapkhaida कहलो अवांग नुपोगलम दंगी ngapkhai amte कहलो है मसीदा ने बा हराव रगा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लाइस देन बीजेपी की प्रेसिडेंट ओरिबा तेसावबम दि मागी कांबु डेलीगेट अम दिल्ली द चलगा उनरबा एनएसएन आईएम की इंटरलोकेटर रवि एंड होम मिनिस्टर राजनाथ उनरकांदा हाइदेजी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहलो सिने सेम पर्सन जिने मसीदा हराउनरगा लाइनेबो नेशनल मीडिया ना होजि कोटोरिबो वाफम मना होजि नागा पीस एकॉर्ड सिना मरम ओरकांदा नागा सिंगना खुदाबा हाइतारे लमसिंगसिदा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अम थंबा अदो ऑटोनोमस ओहनबा 6 शेड्यूल चनहन बसिने लाक्तोरिबो वफम जे बोदो असम गवर्नमेंट बोदो सेंट्रल गवर्नमेंट बोदो ऑटोनोमी अम पिथुबदगी बोदो सिनो बोडोलैंड ताल इसिने हौजिसे अदु मणिपुर गवर्नमेंट हौजिसे खंगदेबको 6 शेड्यूल जी कंपलसरी पीग्रने अदगी ऑटोनोमस से कंपलसरी ऑटोनोमी पीग्रदेनेबा ऑटोनोमी पीरनी हाबगी हराउबदनेबा पीस एकॉर्ड साइन हेक तोंगनबगी नुंदांगदा फिरान पाइदना इम्फाल वैली की मसागी नगाताब मफमजिंगदा तांकुल ताब कबुई ताब नगानेन खंजब कांबुजिंगना लगाव खोंग हराउन बोंबला थादना तौरिबम मैमसे अदुनेबा मोदी पुन्ना दुम खंगरेबा होजि खंगरेदि मणिपुर की ngamkhai ngakadabni मणिपुर की अपुन की सक्तम कायबे यारोय हाइदन लावरिबा मरुइना मितै जिंगनेबा पुरा खंगदना हाइबुंग मनुंगी तुमितोंना लेनरिबा मैमसे मसिदा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक त लेरिबा मणिपुर सेक्रेटरीट की चीफ सेक्रेटरी की हौरग कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेरिबे स्पेशल सेक्रेटरी मैम अमत खंगद्रे इवन चीफ मिनिस्टर खंगद्रे सेंट्रल द रूल तोरिबा बीजेपी गवर्नमेंट सिगी पार्ट एंड पर्सेंट मोइबा मणिपुर स्टेट यूनिट की बीजेपी बो खंगद्रे हौजिक सेंट्रल द लेरिबा नेशनल मीडिया सिंग द कोटोनरी सिदी नागा ताब मफम सिन कंपलसरी फुल ऑटोनॉमी पीरनी सिनेबो फुल ऑटोनॉमी पीरगदी हानदगी जो हैना गसागी सिंगिल लमदा लेल लो चनदे एमएलआर एनएलआर एक्सी हानि चनदे चिंग द लेब सिनाउ चिंग लोइन तंपाक ला खुंदाबा यानी तंपाक लेब कनागुम एक्स वाइजेड अमत चिंग द चल खुंदाबा यारोय तोंगान बा मोइदे ट्राइबल डिपार्टमेंट हांगतोक्तना अदगी मोगी खुदोंग चाबा पीदना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हांगतोक्तना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दि हेन पावर पीदना ऑटोनॉमी की सब चाबा सक्थम दो लेना हौजिक लाइदि एनएसएन
IMM di magi front end organization UNC taliba tonganba akhoi alternative arrangement naga sing go alternative arrangement ma mamang di hong tal ai do hojik phange na lowre ba okay hojik phangel lore phangel lo na harau na mayam ji ko chen chen na ukhul ga function pang toi ba tameng long ga function pang thui ba naga sing function pang thui je du ne ba manipur government ji hojik silent ni kanim khang de manipur gi miyam ji ipang pang le lem gani akhoi na hydro lo re bo khanam le khang ba chu yai khangam du chu yai moi de gi di hen informative way ba manipur gi miyam de way ya ji ma di akhoi haining ye okay miyam di khang de benate adu matang sai sida accords sign down khar matung da center na di manipur government da madi BJP manipur pradesh tha jaba kya ra na pira kare akhoi yumno nari ba nagaland gi yumno nari ba state ahum se maro ina masida integrity kai ba wafam sungloi lero hai but at the same time akhoi gi naga gi apa ambasing aspiration me am du su fulfill loi tawni hairi hi ni dong mong ni du masi khang na ga mena integrity kai har ga hara ora halak pagi wafam se masi su lere aduga plus ngasi akhoi gi ipak na indigenous peoples association kang lai pak na koi manipur gi mafum khara da koi frontal koi NSN IM gi frontal organization sing na koi ching koi tampak ta tari ba koi naga sing si ching da mai gi lamjing da haigal o madul lero ne sepo ero habi wafam ga sandok pa horei se masina takpati koi government sina koi state government sina ka hena center da thajai haiduri bra masi oirkata ba phibam se khangna negate tawi haiduri bra tawraga yengasi ngairasi habi wafam oiduri bra karino ja andaki akhoi ILPS ki hoksu ngairasi habi ki mong da ngairaga aso apan yor kan da hojikta akhoi bill se bi wafam lai se masi de khona naga maitei kuki hojikti naga maitei de bungang nari hojiki londa na ai di manipur ki miyam Nagaland gi miyam haini akhoi di community yam tai na okay maitei na majority hoi jabi wa de natro question di whatever arrangement you make people see develop the magi living standard hengala kadra have question number basic question number little to the sentiment bang no no ngai ba pang da hara ba pang bu du no be pion me dori masi ta han number semi ba sa masi chumna shoi dra seman it is a policy the long policy of the Indian government okay political conspiracy to differentiate the people to divide the people and rule these people so that masi agi morning ladiba resources man chumna gangka to biana so aduna masi da jat pata dharma da khanan ba yawi akhoi sidana jat pat tribal adu ada the general line adagi adugumada akhoi si divide tawduri masi koi gi people sina khara father da sentiment natana mun na khana da bayaroi this is a long policy in a program to divide these people at what ground they di moina dum tik 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 history loi lograbani khangni when Nagaland history kaino moenum khang wani manipur history kaino khang wani assam kaino loin khang wani aduna kadai da moi si segai na bi yaga da ge se khale de kuman maite luang ga segai na godo ni piran tare to segai ga ma lo no jodi independent ta lo ga haira de so aduna khoi se ai gi mot di satangi po oiroi si mi na madong thang to se akhoi samak we should be clear with the people of this land should decide moi gi constitution gi law article 337 437 ga kaim ta dakalite that the people should decide what should be our future masi munna khallaga haijarabani masi tawdrega de khoi all the time kari guma ko jam natraga ma ekta khana halakani kai do bi chocha boda thado ga paitega tang tang kam na button nam thak mutkhir ga no why cookie naga then button nam thak the why now so I remember I am saying see it is not the fault of the people of this land this is a policy of the ruling people to divide the people of the northeast particularly this area aduna masi munna khanda hodagadi I am Kolu Kainaraga Kanadian. Already we have a lot of experience about this. I am appealing to all the people of this area not to I Nagani Naga computer Mede computer
amanabu namasu computer ke ju hang te nang mizo ra naga ra mai te na so aduna akoi gi work style sina the material development sina akoi si punna bagi system am sema Bangalore yang bi Kolkata yang bi Delhi Madras Bombay thousands of people from Manipur working together the migration si husin yam helem koi work style si 하이리바 마탐치나 material conditions 는 거기 분나 혼나 가지다 타인에게 와클로는 징다라 거이나 눈이 거이나 눈이 가이도는 혼나 있어야 마시 오이톨로이 마시 마탐과 짠나데 아두나 people 생나 거기 future 셈제 그다보니 some law some constitution something 나가 에코 나가 야부잖나데 okay 아이기 모터리 시탐전이 law natraga accord na yabaza nati masidi people people of the land people of the region mapam adu leriba miyam se na akoi tungi future se koi tungdo ora katu se karin ha se akoi isana lepcha gadabani koi isana gyan tanaba mathau tare ha gi wapam ni aduga akoi gi ariba makhal gi wakal lo na laiba anuba makhal gi ahong basida akoi gi bottleneck athing bo hendaba barrier hendaba ni mathau tare basi koi Daniel learner na haira wapam lai passing of traditional society ki modern society da koi chang pung matam da apan ba piri base koi ari makhal gi wakhalon koi dharma jat pat khaiba aidi aduni adani khaiba sina mar moiduna koi masel si pulap oina pullaga mamang da changchen mangam da gi awa basi mayuk nei habi wapam sule rebani madu mangni ngasi ozana takpir basu ado hujik lai manipur gi issue si tasu ILPS ki ho er basu natraga koi naga akoi gi integration ki matang da oira basu hari wapam mayam asi ekoi aman amabu thajana da ba duga maru oina koi furup ta oina hena emphasis pi ba sentiment da chakhiba logic da chata badagi hari wathok mayam se rokuni aduna hari wathok mayam si koi praja mayam na thon da bo oiba targa su hogi center ki oiba conspiracy na te policy ama oiba su yai habagi nunang badi adumag leri on that note ngasi ko enati manu hunagi tharma se matang swaidra chinjarage ngasi ki tharma se da oja pradesi amati oja loyana lengbir tu ngasi ki tharma se mapung phan bidamukta oja ni bu thaga jab phondok cheri appreciate you joining thank you masini ngasi ki manu hunagi tharam ngasi ki risana se karam tawbi bagi khoi da khan bir pe agani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join do biraga comment amadi feedback thabir pe agani with that this is Raj Ranthambam signing out see you same time next time at prime time have a good night